Leman. Pak mempok lom. Jadi pak tepu kampu kedatangan long oh. Yang pasti iya, lu tepu. Kah kayak merenung bahasa-bahasa baru. Nasi pernah aja pak. Atau le algoritma barku cara kenjir le. Jir itu kan api kentang wak. Jadi ya ni api kencang sangat besar kencang. Hana menan leman. Jadi tarik dari rimot B, contoh jiken hampir gentang wak. Anjir, lihat tu kawanku pakai api kencang dia. Sangat besar api kencang. Nyan karab hian, cites siga tu. Pakai api kencang je. Dan bacut tu kan. Jadi lidah je atu buka je. Jadi pak terima kasih tak yo ngok kaji awak perkhabar ngon lagi. Api kencang, api kencang, api kencang.